Obboleeyyan keenya har'aan tana addunyaa boru akhiraadha. Addunyaa tana hanga gubbaa jiraannu hin beeynu imaltuudha. Bakki nuti amma jirru tuni imaltuudha. Amna karaa jirraa jechuu bakka silaa itti deemnu san hin geenye. Ibnul Qayyimul Jawziin akki jee ilmi namaa imala sadi dabreeti imala sadi gurguddoodhaatu fuula isaa dura jiraa jee. Imalli sadeen dabretami jennaan ilmi namaa gaafa duraa biyyeedha ture. Biyyee tana rabbiin biyyee gurraattii, adii, diimtuu, daalattii gosa biyyee jaamtu hunda rabbiin waliif fideeti abbaa keenya Aadam irraa uume. Dhoqqee godhee dhoqqeen san amata 40 akka mufassirtoonni ja'anitti dhoqqee turee ichi booda abbaa keenya Aadam ka nyaatu, ka dhugu, ka sagalee qabu, ka bobbihee galu, ka fadhii qabu, ka rafu isa san rabbiin uumee jechuu. Magaalaa takkarraa takkatti dabruudha jaan. Aadamirraa Hawwaa uumeeti ammaas Hawwaa eega uume booda haadha manaa godhee fi ichi booda gara gadaamee isaadhaa imaltuu takka jaan kunis gara haadhaa keessa namni amata aktharrii muddaa hamliidhaa amata 4 aqalliin isaa baatii 6 irra hedduu ka beekame baatii 9 gara haadhaa keessa ta'a. Magaalaa takka jaansanis jireenya tokko jechuu haala tokkorraa haala tokkotti kuma rabbiin quraana keessatti latarkabunna xabaqan an xabaq jaa haala tokkorraa haala tokko yaabbachaa deemaa ilmi namaa. Kana bira dabri hoggaa baatii 6 baatii 9 amata 4 takkaa'uu garaa haadha isaa keessa turee duyda dachii kanarra gabbu'a. Hoggaa duyda dachii kana gabbu'e imaltuu sadeeysaadhaa dhawe ja'ama jechuu. Imaltuu sadi gurguddoodhaatu fuula keenya dura jira. Imaltuun tokkoffaadhaa duyda dachii kana gubbaarraa garaa qabrii gasseenu. Garaa qabriidhaa hoggaa gasseennee wanni goda jallaa san keessa si fayyadu quraana har'aan tanaa yeroo kannitee fi daqiiqaa kannituu sa'aa kannituu halkanii guyyaa isaaf ceetee yeroo isaa kannituu fakullu naasi bihasabihi namni hundi hasaba isaatiin quraana har'a yeroo kannituuf kana quraana kanaatu si fayyada. Akkuma ergamaan hadiisa sayya keessatti iqra'ul qur'aana aw quraana qaraa jaa rasulli فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن خني قياك يا مالاني دفا من قدوته نما دفا جان سورة الفاتحة الرقبة إلى قل أعوذ برب الناس تي من قدو سيتها قرآن خن عجائبا من قدو سيته دفا جتشو. علماء الإسلام حقاني فيه من حديث غنا وقا فسرن القرآن قرآني يشفع ويرفع وينفع مغنتسي سينا درجة والصفود قرآن قرؤون كنججو اي في الدنيا والآخرة الدنيا تيس آخرة تيس وما نبيين كينيا حديث صحيح غيث جان إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. قرآن نما ilma namaa aalama addunyaarra deemu kana namni jiruu fokkottuu jiraachuu jiruu gadi galoo fooqiillee ajaaru nama diin rabbii irraa fagooti. Hiraara hamaa keessa namni jiru jechuu. Nama diin rabbiitiin wal quban qabne ka quraana hin beeyne ka quraanni isa hin beeyne ka diin hin beeyne ka diin isa hin beeyne jiruu fokkottuu keessa namni jiru nama sani. Quraanni jireenya kee ka addunyaa sii tolcha. jireenya akhiraa sii tolcha. Ergamaan inna allaha yarfa'u bihadha alkitaabi aqwaaman wayada'u bihi aakhariin. Nama hanga tokko rabbiin quraanumaani darajaa itti godhee namni san kami nama quraana qara'u
dubbisu, dhageeffatu, itti dalagu, hoggaa isa dhukkube ittiin wallaannatu. Khazaa 24 keessaa quraanaaf yeroo godhu jechuma. Nama san quraanni jireenya isaa ka addunyaa ka akhiraa isaa ol fuudha. Maalirraa beeyna kana? Addunyaa keessatti hin jenne Nabi Muhammad. Akhiratti darajaa isaa ol fuudha hin jenne. Waan ni gatuun umuuma kannaa jaan duba. Maamuula gatuun umuuma kannaa jaan. Fi duniyaa wal akhiraa jennee hadiisa sani qaddarra. Addunyattis akhirattis sadarkaa ol sii fuudha quraanni. Abadaniinuma ganduma jiru, araddaa jirtu, aanaa jiru, godina jiru. Manni nagayaan jiraatu, jireenya bareedaa ka jiraachaa jiru nama diin rabbiin aanneessu. Kana waaqe'aanis namni hundi ni beeka. Mee dila ulamaa kana laali. Hundi isaanii namaa gad hin jiru. Hiriyaan isaanii isaaniif gaabbiti malee hiriyaa isaaniitiin gaabban. Addunyaanis waa hundattuu. Akkasitti jara keenyaa waan gaariirra jirtan akka gaariitti jajjabaadhaadha. Namni jajjabaatee abbaa waan itti jajjabaatee san numata. Akkasi. Namni jajjabaatee abbaa waan itti jajjabaatee san numata jechuudha. Yoonii fi namumaa qaraaf saahibuma kiyya tokkootu markaza keessatti argamaaf saahibtittii tiyya takkaa markaza laa kana ta'uu hin qabu. Nama tahuu qabdu san if dura kaaye ama 10 boodaan akka abaluutti barsiisuun qabaa if dura kaaye. Hadafa qabaachuu qabda. Kaayoo jechuu man arafa al-hadafa haana alayhi kullu shay'in jaanu lamaan. Namni kaayoo isaa beeynaan wanni hundi isan laaftu qabbanan arku, oowwan arku, dhukkeen arku, wanni takka isatti hin dhagayamtu. Namni kaayoo isaa beeynaan waan qara'uuf, waan baratuuf, waan barsiisuuf beeynaan wanni takka sitti hin dhagayamtu. Yoo kaayoon qabaatinoo gaarii miti. Namni sadarkaa kaayoo ofii beekutti darajaan namaa tunillee wal dhabdi. Namni kaayoo isaa yoo dhukkubaan bira dhaqellee jaan eega kaayoo isaa bira dhaqee wulii nama xalasa dadhabu tokko maaliif kaayoo isaa tana argamsiisuufi kaaleen isa dhukkubdee ijji isa dhukkubdee akka tokko tahee bira dhaqe hanguma hafe sanii gayaaf jechuu. Kaayoo istee bira sii dulloomellee yoo deyte hanguma hafe saniitu waan bu'aa qabu takka ta'a. Akkasitti jara keenyaa haa jajjabaannu isiniin jenna. Akka gaarii jajjabaadhaa manjatta wajata jaan arabni namni waan itti jajjabaate numa harkataa. Maqmaa isa qabaa jechi kuni ulamaan gizee nu himan akka jaan manjatta wajataan kuni qissaa qabamee sirrii caqasaa tunillee namuma fayyaddi jeetii yaadaa. Namticha tokkootu miskiina akkan qabu, malan qabu, qabeenyan qabu, intala warra mootii jaalate jaan intala warra mootii taabbootiin qabeenyaatu sodaatte. San jaalate intala tana fuudhuun qabaa jeeti murteeyse. Akkasit dhaqee naa kannaa jeen. Akkasumatti umaa intala teenya sii kannina garuu dadhabsiistuu dura kaayan. Kani sii kanninu waan ni dhaqiiti maali ziqee qeensarraa ilaa matatti ziqee qaama hunda uffisiya. Kana taanaan laaftuudha jeetuma ziqeeyinee isa jira jeetuma qoratee bahara keessa jira hedduu jennaan bahara cinaa dhaqeetuma halkanii guyyaa deemee dhaqee bahara cinaa rafe jaan. Makluuqatti ilahaama godhee rabbiin akkasitti kiyyaa kana waan as ciisuuf ni beeytanii hin beeynuu. Bishaan tooheeti bahara guddaa kana bakka jijjiiree fi halluuna keessa ziqee barbaaduu deema. Dachii baharri irra taa'u kanarraa ziqee barbaaduu deema. Namticha kana yoo ziqee ofirraa haqqistaniif halluunaan jennaan halluunuma tokko as ba'ee fi haqqisee fi akkasitti intala warra mootichaa san uwwisee jaan dubbii beek. Akkasitti jara keenya jajjabaadhaa maraataa waan itti jirtuu san taanaan sumarraa mul'atti ilmiin warran qabdu gosan qabdu biyyan qabdu tanuma nama itti jajjabaateeti. Baarakallaahu fiikum akka gaarii jajjabaadhaa isiniin jenna. Jireenya keessan ka addunyaa ka akhiraa rabbi isin haa tolchu. Hamtuu rabbi isinirraa qabu.
ustaaza markaza kanaarraa qabee akkasumatti ustaazota hunda waan gaarii irra jirtan ijoollee teenya akkanan nuu qabdanii akkuma nama majliisa keessa jiruu nuu godhuun kuni waan guddaadha. Hedduu galatoomaa. Hamtuu rabbii isinirraa haa qabu. Addunyaa akhiraa teessan rabbii isin haa tolchu. Jazaa jannata darajaa addunyaa akhiraa rabbii ol isin haa fuudhu. Baarakallahu fiikum. Yoon dogoggores dogoggorri ka lubbuuti. Haqa qaxxamuun rabbumaa fi rasuulaa fi dhiifama naa godhaa. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuh.